Katari ikomeje guhuza impande zombi hagati ya Isiraheli na Hamas, naho Hezbollah mu majyaruguru ya Isiraheli yakamejeje. Nk'ubu ngubu imaze kugaba ibitero 10 ku munsi umwe. Urabyumva ukagira ngo biroroshye. Daniel Hagari, umukuru w'ingabo za Isiraheli, arabivuga muri aya magambo. Hezbollah has been increasing its attacks against Israel, firing rockets, missiles and drones, killing Israeli civilians and soldiers. Aho arimo aravuga ko Hezbollah ikomeje kongera ibitero igaba kuri Isiraheli, aho irasa za rokete ndetse na za mesiri, ntihagarika birihuta, igakoresha na za drone. Ikirenze aho ngaho ni uko ibyo byose biri kuraswa muri Isiraheli biri gusiga byishe abasivili bo muri Isiraheli ndetse n'abasirikare ba Isiraheli. Hezbollah ikomeje kwagura ibitero byayo mu majyaruguru ya Isiraheli, aho imaze kugaba ibitero 10 ku munsi umwe, aho Isiraheli iyishinza ko ifatanyije na Iran akaba umuterankunga wa Hezbollah. Hezbollah ikorera muri Libani, yagaragaje amashusho ndetse na video yuko yasenye ibigo bya gisirikare bya Isiraheli, aho yasenye ikigo cya Isiraheli gishinzwe ubutasi kibarizwa mu majyaruguru, command site, aho Isiraheli iri guhura n'ibiturika biva mu majyaruguru muri Libani bikaza bigatwika tanka za gisirikare za Isiraheli ziri mu majyaruguru, aho ziteguye kurwana ku gihugu cyabo. Urupfu rukomeje kwiyongera ku mpande zombi, yaba Libani iri gupfusha abantu, yaba Isiraheli nayo igapfusha abandi. Ku mpande zombi n'abasirikare bari gupfa. Kuva Isiraheli na Hamas batangira kurwana, ibi byazanye umwuka mubi hagati ya Isiraheli na Hezbollah. Ese wowe urabona Isiraheli na Hezbollah bishobora kurwana intambara yeruye? Ibi bintu bimaze kugera ku rwego rwo hejuru cyane, aho intambara iri kwaguka umunsi ku munsi. Kugeza ubu Isiraheli imaze kugabwaho ibitero 10 ku munsi umwe, ibigabweho na Libani, aho Hezbollah ikomeje kuzamura umubare w'ibitero igaba kuri Isiraheli kuva Hamas yagaba igitero gitunguranye muri Isiraheli. Hezbollah imaze kugaba ibitero 72 kuri Isiraheli kuva intambara ya Hamas na Isiraheli yatangira. Ndabaha akantu ku kandi, ibyo utigeze wumva ahandi ndahari ngo mbiguhereze. Tugaruke ku bitero 10 bya Hezbollah yagabye muri Isiraheli. Ibi byabaye mu gitondo kare cyane saa 2:30. Igitero cya mbere nibwo cyari kigabwe kuri Isiraheli, aho cyagabwe ku birindiro bya Isiraheli biri Bika Risha site. Iki gitero kikaba cyasize gisenye ibi birindiro, kibishyize hasi ku butaka. Ntago bitinda cyane, birihuta. Isaa 3 zuzuye za mu gitondo Hezbollah yarigabye ikindi gitero kuri Isiraheli, aho iki gitero cyasize nacyo gisenye ibirindiro bya Isiraheli biri ahitwa Hanita site. Igitero cya gatatu cya Hezbollah nacyo cyari mu nzira kiza rwose, ubwo byari ku isaa 3:50 za mu gitondo. Hezbollah yongeye gukora ikindi gitero cyagabwe ku birindiro bya Isiraheli biri ahitwa Sasa, gihitana abasirikare 4 ba Isiraheli bari bari kwinjira aho ngaho. Isiraheli ikiri gutekereza ibibaye, itekereza ko birangiye. Ako kanya igitero cya 4 Hezbollah nayo yari iri kugitegura ikigaba kuri Isiraheli, aho yakigabye ku birindiro bya Adadaha Forest, aho byari ku isaa 4:30 za mu gitondo. Birihuta. Isiraheli ikibaza ibiri kuba bijya mbere. Ku isaa 7:30 Hezbollah yari yongeye igabye ikindi gitero gifite ingufu nyinshi ndetse n'ubukana. Ibiturika Hezbollah yiyemeje kubihereza Isiraheli isaha ku yindi. Iki gitero nacyo cyasize gisenye ibirindiro bya Isiraheli biri Jari Ali Alam site.
uyu munsi ndababwira, Isiraheli yabonye uruva gusenya rwikoreye inkwi rufite ibiturika bya Hezbollah. Aha hari hari gutegurwa igitero cya gatandatu mu gihe Isiraheli itari yashyira ubwenge ku gihe. Neza cyane, ibirindiro birimo ibikorwa byose by'ubutasi biri mu majyaruguru nabyo byari biri kujya mu mazi abira, aho Hezbollah yari yabishyize mu gipimo. Ku isaa 8:25 Hezbollah yari imaze kohereza ibiturika ku kigo kirimo ibikoresho by'ubutasi bya Isiraheli biri mu majyaruguru muri Doviva Farms. Ndakubwiza ukuri, iyi nkende iri bupfe ibiti byose biranyerera. Isiraheli ikiri mu gihirahiro yibaza yo n'ubutasi bwayo bukomeye muzi bwa Shinbet ndetse na Mossad batari basobanukirwa ibiri kuba, bari mu kajagari ndetse n'igihirahiro bibaza ngo biri guturuka he. Bahise bakubitwa n'indi nkuba yihuta cyane itagira amazi. Igitero cya karindwi cyari mu nzira ku isaa 8:50 z'igicamunsi, aho iki gitero cyagabwe kuri Ali Ahibu Israel Military Site. Ibi birindiro nabyo mu gihe gito cyane byari bihindutse umwotsi niwo wagaragaraga mu kirere. Mossad na Shinbet bari bakomeje kwakira inkuru za kasamutwe, ariko noneho kuri ino nshuro bavugaga ko birangiye. Ntibyatinze Hezbollah yari ikiri gutanga surprise kuri Isiraheli, mbese byari bitararangira, aho igitero cya munani cyagabwe saa 8:55 birihuta. Izo saha zari z'igicamunsi nazo nta minota yacagamo, ntabwo Hezbollah yatangaga akanya ngo Isiraheli yitekerezeho. Ku cyicaro gikuru cya gisirikare aho hategurirwa komande za gisirikare, aha naho hahise hagabwa ibitero. Hezbollah irihuta cyane. Iki kigo ni Mena Site. Hezbollah yari irimo itegura igitero cya 9 ikigaba kuri Isiraheli. Iki cyaje saa 9:25 za n'umugoroba, aho iki gitero cyagabwe ku birindiro bya Avivim Black bya Isiraheli biri mu majyaruguru, gihitana abasirikare, ndetse Isiraheli iremeza ko hari casualty nyinshi zabonetse zitewe n'icyo gitero. Isiraheli yakomeje kwimwa igihe na Hezbollah cyo kuba yatekereza n'icyo igomba gukora muri ako kanya, kuko ibirindiro byayo byakomeje kugabwaho ibitero umusubirizo. Hezbollah yabyihutishaga cyane, aho igitero cya 10 cyaje ku isaha ya saa 9:30 nabwo gihitana ikigo cya gisirikare kiri Honini Village. Iki kigo gikoresha ibimodoka by'intambara bya bindi bita umusada. Uyu munsi ibyabaye kuri Isiraheli yabyanditse muri agenda yitonze cyane, ntago izabyibagirwa mu mateka yayo. Uribaza iki kibazo, ese Isiraheli irahita itera Hezbollah ku mugaragaro atari bya bindi byo gushondana bya hato na hato basanzwe bakora mu majyaruguru ya Isiraheli? Daniel Hagari aravuga ko kuva ibitero bya Hamas byatungurana muri Isiraheli, Hezbollah ikomeje kwica abasirikare ba Isiraheli ndetse ikica n'abasivili ba Isiraheli, ariko batagomba kureka Hezbollah gukora ibyo ishaka byose, bagomba kuyisubiza. Umva aka kantu. The Hamas massacre of October 7th, Hezbollah has been increasing its attacks against Israel, firing rockets, missiles, and drones, killing Israeli civilians and soldiers, and displacing over 80,000 Israelis from their homes in the north. Since Hezbollah began its attacks, the IDF has been responding
by striking Hezbollah targets in Lebanon. Hezbollah, a proxy of Iran, is dragging Lebanon into an unnecessary war that would have devastating consequences for the people of Lebanon. This is a war that they do not deserve. When it comes to existential threats, we regard every day as though it's October 6th, so that the Hamas massacre of October 7th never again on any one of our borders. The facts on the ground speak for themselves. Hezbollah's violations of UN Resolution 1701 have rendered it effectively null and void. Until there is an effective solution in place that ensures the security of our people, the IDF will continue fulfilling its duty, defending the citizens of Israel and Israel's sovereignty, until and unless a diplomatic solution is found and implemented. We will continue making the necessary preparations to remove the threat